Легендата на народната песна Мирослав Илич денеска е во Скопје и гостим во студиото на Репортер. Господине Мирослав Илич, добре дојдовте. Добар ден. Добре дојдовте. Фала ви, јас сакав да ве прашам како сте вие, како патувавте, добро дојдовте во Скопје. Добре, фала. Така. После колку години прв пат доаѓате во Скопје? Мислим да има... Полесно ми е да зборам српски, јас ме. Да зборувам? Да, зборувам. Со македонски нагласок. Ама разбирам македонски, Да. знаеш. Мислим да има сигурно 5-6 година Так. да нисам певao ту у Скопје. И добро, каков впечаток ви остави градот сега, со оглед на тоа што сте студирале во... To nije taj grad, zlato moje, to nije taj grad, ovo je sad Velegrad. Велеград, так. Za ono kako je Skopje bilo kad sam ja bio tu kao student. Так. Tamo negde 70. godine, 70. 71. Каде живеевте во Скопје кога? Населба Пролет. Па тука сме сега во Населба Пролет. Гледате како се местат работите. Населба Пролет, Карши феријален дом. Карши феријален дом, така. Добро, сте запишале на електротехнички факултет во Скопје. Ги завршивте студиите или не? Ne. Зашто? Nisam ga završio, moja supruga, s kojom sam od tad do dana današnjeg u braku, pre neki mesec smo proslavili 50 godina, zlatna svadba, 50 godina braka, ali tu smo započeli zajednički život. Ja sam maturirao u Čačanskoj gimnaziji, Čačku, tamo negde 69. Tebi to sad izgleda daleko. Pa dobro, ne mi izgleda mnogo daleko, da ne bih rodena, така. I upisao sam studije ovde. Mislim da je to gore Naselba Karpuš. Da, elektrotehnički, da. Elektrotehnika, ama na vtora godina u Skopje dojde moja ljubav. Zostajevte fakultetu zaradi ljubavta, така. Gordana. Каде правевте свадба во Скопје или Ne. Tad je ovde u Skoplju postojala gimnazija Orce Nikolov. Така. I уште постои? Međutim, nisam mogao da je upišem, da maturiram. Ona je bila maturska godina. Nisam mogao da je upišem da završi tu, jer tad je bila Jugoslavija. Stiglo je veto ovde u Makedoniju upisa maturanata iz drugih republika, jer je tamo u drugim republikama bila uvedena matura po novom, a ovde u Makedoniji ostala po starom. I očekivalo se veliki priliv maturanata iz ondašnje Jugoslavije i onda nema. Maturska godina ne može da se doseli ovde u Skopje. I onda šta ću, morao sam da spakujem pinklice i da se vratim. Така. А добро, како студент на електротехнички факултет, тебе колку години студиравте? 2? 2. Знаете ли барем би останало? Една. Дали за таа една година колку што студиравте, научивте да местите сијалица или да споите струја? Toliko koliko sam znao, znam i dan danas. Ali malo možda licemerno zvuči, ali veruj mi, zlato moje, da je meni krivo što nisam završio studije. Više bih voleo, ne znači da bih se menjao. Menjao bih ovaj zanat koji se bavim već punih 50 godina. Ali nekako bih se ja kao čovek, kao ličnost osjećao potpunije da sam završio studije. Ali nisam završio studije, ali dobro. Добро, колку затоа што сте почнали да се занимавате со пеењето на некој начин и хонорарот кој што сте го заработувале, може би било причината да не се вратите никогаш на студиите? Pa bila su to teška vremena, zlato moje. Ja nikad nisam maštao o ovome što radim već 50 godina. To nije bio moj san. Ja nisam sanjao da budem pevač, poznata neka faca. Sasvim slučajno sam ušao u ovaj zanat da preživim. Посакав да ве прашам. Porodicu, znaš, mlad čovek, porodica, ajde Miroslave, nešto radi. I? I onda sam se setio da sam nekad još u osnovnoj školi. А, така.
nastupao na nekim školskim priredbicama. Što ne bi probao da pevušiš malo, da zaradiš neke parice, ali da završim studije. Так. Međutim, dan po dan, mesec po mesec, I to godina nekako- po godina i И добро, tu sam gde sam sad. 50 години спомнавте дека одбележувате музичка кариера и еве ви предстои концерт во Скопје. Ќе ве прашам колку ви беше тешко или колку ви е тешко да со оглед на тоа што позади себе имате огромен број на хитови и песни, колку ви е тешко да одредите кои песни, да ги одберете песните со кои што ќе настапите на концерт? Nije to veliki problem. Veruj, Zlato moje, nije to veliki problem jer ti si čovjek sa terena Така. i ti znaš šta publika od tebe očekuje. Zašto bi ti sad pevao neku pesmu koju ti voliš, a koja nije bila, ne znam, slušana mnogo, zato što je ti voliš. To bi bilo već maltretiranje ljudi. Така. Znaš ti sam šta se očekuje od tebe, a hvala Bogu, tokom ovih 50 godina nabrao se baš priličan broj. И добро, кога би бирале, имате ли некоја милена песна која што вам ви е највеќе при срце? Од толку многу песни кои што ги имате. Pa ima ih par koje ja volim, ali iznenadit ćeš se, većina njih nisu među najpopularnijim. Така, претпоставив дека тоа ќе ми го Većina кажат. njih Да, nisu зошто е među тоа така? najpopularnijim. Recimo, ja užasno mnogo volim jednu pesmu, stara jedna moja pesma, zove se Rastanka se našeg seća. Ona ne spada u sam vrh popularnosti u mom repertoaru, ali pitala si me koju ja volim, Така, да. eto tu volim. Имате 73 години? 73. 70, така. Da. Уже 10. decembra prošle godine sam u Beogradskoj areni proslavio 50 godina rada i 72. rođendan, odnosno 73. така. Уште кога влеговте од врата ви I реков... nemam ja problem s tim. Zlato Одлично moje. се држите, Nemam тоа ja ви кажав, problem да. s tim, Како ја Sa одржувате? godinama, ja gledam neke moje kolege i koleginice, Tak. naročito kad treba da se priča o godinama, jao, mislim, Па не ми каже колку години. ja nemam problem Так. s tim. Добро, некаде прочитав во едно интервју, велите, јас немам проблем со годините, кога Не. ќе отидам во моето родно село, ми викаат пријателите, леле Мирославе, остаревме. Што е велите на тоа? Ja ih pitam, a znate vi nekoga da se rodio, a da nije А, ostao? така. Ja, oni mi kažu, ali ovako prođe. Ja kažem, ne, nije tačno. I stvarno tako mislim, nije tačno. Tu, počni da listaš Така. od 15. recimo, 14. 15. pa da vidiš kako je to i tekako bogato bilo. Pa si bio ovde, pa si bio ovde, pa si bio ovo, pa dogodilo se ono, pa dogodilo se ono. Sad što bi ti... А добро, која Ne е postoji eliksir, još uvijek ga nisu izmislili. така. Добро, која е тајната на добриот изглед, како се одржувате? Genetika, Zlato moje. Genetika, linija. Ja imam dobru liniju. Така. I hvala je Bogu, zahvalan sam Bogu. Ali ako misliš da ja vodim računa o ishrani, eto, ne. Ja jedno čekam da odem odavde u studio, da tražim ko lepo sprema selsko meso i tako nešto, Така. da se Сега dobro ќе ве navuvam. прашав дали после разговоров ќе одите некаде во кафејани и што нарачувате кога сте во Македонија, имате ли Baš некој imam посебен? dobar apetit, ali genetika i dobar metabolizam i to je to. Така. Во вашите интервјуа секогаш зборувате со огромна радост за вашето родно село Мрчаевци. Добро? dan danas. Така, и ден денес. To je u mojim venama, Zlato moje. Така. To je u mojim venama, jednostavno. I mislim da je to tako prirodno i normalno za svakog čoveka. Колку често одите? Ne toliko često Tak. i toliko dugo koliko bih voleo. Ali ako Bog da zdravlja, pa ni ovo neće trajati do veka, ali ako Bog da, Кога одите таму, ве поздравуваат вашите... a kako ne, sve su to ljudi sa kojima sam ja odrastao. Так. Sve su to. Како ве пречекуваат I тоа? tamo, to je za mene jedan relaks. Така. Tamo te niko ne pita
jesi imao koncert, koliko je bilo ljudi, koji auto voziš, mislim, vode se neki obični razgovori, najobičniji razgovori koji opuštaju, koji ne opterećuju. Е добро, кога ќе се спомни името Мирослав Илич, освен што се вели дека е легендата на народната музика и на народната песна, сите велат славеот од Марчаевци. Кој ви го даде прв пат тој приказ? To ne mogu da se setim. Како Veruj mi, Zlato moje, ne mogu da se setim. Како тргна таа приказна и еве до ден денес Ne mogu da se setim ko je to prvi rekao, ali u svakom slučaju ja se nisam bunio. Не, па да, добро, еве до ден денес остана така. Nisam se bunio. Nisam se bunio. Ми рековте кога започнав на почетокот на разговорот, јас никогаш не планирав дека некогаш ќе бидам волку популарен и дека се ова ќе ми се случува. Кога прв пат, со оглед на тоа што како мал сте пеели уште во, ретко кој знае дека сте имали прва плоча снимена во осмо оделение, вашата мајка била веројатно една од оние кои што највеќе... Ona me je učila prvim pesmicama. Mi smo bili jedni od retkih srećnika u ta vremena koji smo imali radio aparat u kući i majka mi je skidala sa radija, imala jedna sveščica, sjećam se, bile su zelene korice, skidala mi je neke pesmice sa radija i učila. Ali ne sanjajući da će joj sin jednog dana upravo se baviti time. Ja sam, inače kod mene u selu, mom rodnom, se puno peva, puno svira, imaju dve familije koje se takmiče. A, tak. Ilić i Ljubičić. Koja je podobra? Ilić ili Ljubičić? Pa Miroslav je prevagnuo malo na Ilić. Така, ги зезнавте Лjubičić, значи... Вашата мајка ви учила да пее, меѓутоа и вашата мајка починала кога сте имали вие 25 години. Jako mlada je bila. Така. 47 godina je tek imala. To mi je teško palo. To mi je teško palo, zlato moje, kad su me već navela na to vreme. Čak sam mislio da se ne bavim muzikom. Međutim, moj otac pokojni i moja supruga, neki još moji prijatelji i drugari su mi rekli: Miroslave, život ide dalje, nemoj... I ne kajem se. И добро, какво беше чувството кога прв пат, откако сте решиле повторно да пеете, застанавте на сцената да испеете првата песна? Зборувам по смртта на вашата мајка за тој период. Се пребивавте ли сам со себе? Ja sam posle toga snimio jednu pesmu, Zlato moje, koju sam posvetio majici. Zove se, baš se tako i zove, pesma Majici. Ali ja nju nikad nisam javno izveo. Nisam skupio hrabrosti, jednostavno. Emocija me uvek pobedi. Jednostavno, ne vredi, ne mogu. Snimio sam je, jedva sam je i u studiju snimio i ostavio sam je, ali nikad nisam javno izveo. I ne planirate nikogаш javno da je izvedete, da se objedete si? Ne, pokušao sam jednom, dva put i nije išlo. Добро, веќе ве вратам на една поведра тема. Која е првата песна со која што, односно, волео сам девојко со сила, вашата лична карта, предпоставам. To je bila prva. Так, како дојде до да снимите таа песна? Znači, ja odlazim iz Skoplja, vraćam se sa mojom suprugom već, Gordanom, u moje rodne Mrčajevce. Upisujem višu tehničku školu Elektro-odsek u Čačku. Gordana, ostala u drugom stanju, upisuje pravni fakultet u Kragujevcu vanredno. Ali, tata daj mi za čarape, tata daj mi za gaće, tata daj mi za cigare, tata daj mi za... Au, Miroslave, ko si ti u ovoj gužvi ovde, čoveče, ajde nešto, mislim. I onda svašta mi se motalo po glavi. Čak sam, moja žena je imala ujaka u Austriji. Čak mi se motalo po glavi da odem jednu godinu dana u Austriju kao gastarbajter. Da zaradim neke parice, da završim studije.
Svašta sam ja pomišljao. Onda jednog dana me je sreo moj prvi i najveći učitelj, inače moj Mrčajevčan iz mog sela, čovek, Čika Obren Pjevović. I zamolio me da dođem kod njega, treba mu mlad pevač, ima neke lepe pesmice, pa ako me interesuje da se prošetam do njega, ja se prošetam. On mi pokaže neke pesmice, ja se zalepim baš za devojku iz grada. U tom trenutku to nije baš bio žanr, mislim, devojka iz grada je mirna, dugačka, spora pesma sa mnogo teksta, prelepog teksta, ali je mirna. Ja sam se odlučio za nju zato što sam inače voleo poeziju i dan danas je volim. I prepoznao sam u njoj jednu vrednost poetsku. I nisam bio siguran kako će to proći, ali sam tvrdoglavo hteo baš tu. Tako, nešto veteralo odbiti. I dan danas sam tvrdoglavo. Ама tvrdoglavostта niko što isplati, je? Međutim, krenulo je sve kako valja. Tako. Krenulo je sve kako valja. Bilo je to uspona i padova, sve negde do Zlato moje 82. 3. Znači, uzelo mi je nekih 10-12 godina prvo da shvatim kako to funkcioniše uopšte, ko, šta, kud, kako, mislim. Pogotovo provincijalac, patrijarhalno vaspitan, došao u veliki grad, u džunglu koja se zove Estrada. Ne mogu da se snađem, Zlato moje. Kako to, mislim... I kako se snađete? Pa uzelo mi je, Zlato moje, uzelo mi je 10-12 godina da stanem onako zdravo na noge. I onda mi je... Počele su da se nižu neke pesmice. Tako mi nedostaješ, pa smej se smej, pa ova noć, pa... Onda 83. godine sam dobio pesmu Pozdrav je pozdravi. Tak. Tad sam bio siguran da sam stekao pravo da istaknem svoju firmu. Tak. O kojoj ću da vodim računa, naravno. Ovo jeste zabava. Ovo čime se ja bavim, to jeste zabava. Ali u suštini to je itekako ozbiljan posao. Ako hoćeš da ostaneš dugi niz godina u kontinuitetu prisutan, to je ozbiljna работа. Тоа сакав сега да ве прашам. Кога се вашите песни во прашање, значи не постои свадба, седенка во кафеана, а да не се отпее, да не се нарача ваша песна. Се плаче на вашите песни, се кршат чаши и ги бирате намерно такви. Од кристала, така да. Како ви е на вам кога ги гледате од страна тие работи? Свесни сте за тоа и дали намерно ги бирате така тие песни? Дали знаете дека ќе избирате тоа хит? A to nikad nisi. To će svako da te slaže, Zlato moja, ako ti kaže ovu sam zato što sam znao. Nikad se to ne zna. To je moje iskustvo. Nikad se to ne zna. Pomenuli smo malo pre pesmu Polomiću čašeg kristala. Ja sam to snimio, Zlato moje, 74. godine. I tad nije ništa napravila. Tek posle nekih 20 i kusur godina ja sam se setio te pesme i bilo mi krivo što je ljudi nisu prihvatili tad, pre 20 i kusur godina, i presnimio sam je. I napravila je to što je napravila. Кога вие сте во кафеани и нарачувате песна, на која песна вие кршите чаши од кристал во кафана? A ne, to nisu moje. To nisu moje. Ja volim bosanski sevdah, volim staropodgoričke pesme, Crne Gore, gore. Ksenija Cicvarić je pevala to, volim pesme Milica jedna o majke, recimo, kad si me već pitala. Kako se ja raspištali kad čujem te pesme. To volim, pa šta? U Lijepom starom gradu, više gradu, recimo, tako. Добро, како беше да се биде популарен во времето на поранешната држава? Вие настапувавте всушност на почеток и со Лепа Брена заедно и бевте најпопуларен дует. Зошто прво се разделивте со настапите? Ali je to bilo lepo vreme. Така. To je bilo, Добро, колку тоа време ви оставило на вас? To je u njenoj i u mojoj karijeri najlepše vreme. Sad,
Nesporazumi se dešavaju svakodnevno. Така. I u brakovima, i u prijateljstvima, i u... И добро, контактирате денес или не? Ne. Не. Не. Кога сме кај родителите, сега повторно ќе се вратам на една тема, сакам да ве прашам за вашиот татко. Знам дека бил страстен навивач на фудбал. Da. Прво ќе прашам вие за кој тим навивате? За Звезда, за Партизан или за вашиот? Navijač sam Crvene zvezde, i to nikad nisam krio. Така. Ali ne od onih, ja sam jedan normalan navijač. Пристоен. Pristojan navijač Crvene zvezde, šta sad? A kad si me već čačnula u to, nikad neću zaboraviti, ja ovde student u Skoplju, i sad reprezentacija tadašnje Jugoslavije igra revanš utakmicu u nekom takmičenju sa Belgijom. Така. Ovde na stadionu Vardara. Ali nema, ulaznice su planule, ja nisam imao prilike da dođem do ulaznice. A ovde u naselba Prolet, ta zgrada u kojoj sam ja stanovao, to je bila vojna zgrada, to su bila vojna lica uglavnom. I ja sam otišao kod jednog komšije, koji je bio vojno lice, imao je dvogled. Dobro, bravo. I onda sam otišao na Kale gore i dvogled, Dobro, pa nećeš mi verovati, gledao sam utakmice sa Kale dole, puca pogled na Vardaru stadion gore. I gledao sam utakmicu na dvogled. E pa тука сега ми наметнавте едно друго прашање. Tad je, izvini, Повелете. tad je Makedonija imala u reprezentaciju dva, tri igrača. Mutibarić je branio za reprezentaciju, Spasovski igrao za reprezentaciju. Ама јас бев многу мала Па тогаш, па добро. ќе кажете, не можеш да ги памтиш. Кога сме кај фудбалот, сакам да ве прашам за вашето пријателство со Христо Стоичков. Тоа е приказна за која што исто се Pa to je jedno divno prijateljstvo. Ja sam od 79. do 89. godine tadašnja Jugoslavija i Bugarska, nešto je tu bilo zahlađenje neko u odnosima, ne znam o čemu se radilo. Ja sam 89. godine bio jedan od prvih iz Jugoslavije koji je otišao niz Bulgarija da pe. I jedan moj stari prijatelj, Zarko, kaže, Miroslave, želi da te upozna jedan dečko, on je najbolji mladi bugarski fudbaler trenutno ovde, Biser. Jel to nije problem? Kaže, kakav problem? Pomogu Zarko, dovedi dečka u hotel da se upoznamo. I tako smo se upoznali i to prijateljstvo se kasnije pretvorilo u pobratimstvo. On je želeo da me pobratim. A, tako. I dogovorili smo se, ja sam otišao već 90. 91. kod njega u Sofiji. On je iznajmio jednu kuću na periferiji Sofije, ono sve u bugarskom nacionalnom stilu. Meni je bio nacionalni bugarski i rekao mi je, ja nisam ni znao o čemu se radi. Tak. Rekao mi je, od ove večeri ti si moj pobrat. I dan danas to prijateljstvo traje. Sve što je negovate prijateljstvo da tako? Traje. Žao mi je što nisam obuo, ima on, osnovo je skoro, prošle godine, brend sportski. Znači, patike, čarape, trenerke, majice, ima čak i parfem, lopte, topki. Ceo brend sportski, HS, Hristo Stoičkov. Така. Добро, колку има вистина во приказната дека, односно, знам дека е вистинска приказната во Барселона кога си играла utakmicата? To je bila burleska takva, zlato moje, da to nije normalno. Kad je on prešao u Barcelonu, nije dugo prošlo, igra se četvrtfinale tadašnjeg kupa šampiona. Sad je Liga na šampioni, a tad je bila kup šampiona. Igraju Barcelona i Paris Saint-Germain. I ja sam sa suprugom otišao u Barcelonu da gledam utakmicu i da se malo družimo. Ali ja sam došao 2-3 dana ranije. Sačekala nas je Marijana, njegova žena, moju suprugu i
Mene je sačekala Marijana, njegova supruga, on je bio na karantinu. I mi su se tu proveli sa Marijanom u Barceloni i dolazimo na utakmicu. Nou Camp. Ali to je stari Nou Camp koji je primao oko 120.000 ljudi jer je imalo stajanje. Posle UEFA uvela da nema stajanje, samo sedeća mesta, ali tad je stari Nou Camp primao 120.000 ljudi. I sad mi seli odmah pored aut linije i oni istrčavaju otud iz tunela, fudbaleri, i on preko celog onog stadiona preskače one reklame i nas dvojica se grlimo. Sad 120.000 Španaca gleda ko je onaj mamu mu. Ja sam iz Mrčajevaca. Тоа е тоа. Кога сме сега повторно кај Мрчаевци, него спомнавте вашиот првиот селски клуб Орловац. Да. Вистина е ли дека вашиот татко никогаш не пропуштал Мака. надпревар? Дури вие сте го финансирале клубот? To nema sile. Nema sile da se propusti utakmica. Так. Ali to je bio praznik, zlato moje. Imali smo komšiju, jednog Dušan, moj otac Života, i Dušan iz Života. Kad dođe nedelja, to je brijanje, pa čista bela košulja, pa ide se na utakmicu, mislim, to je... Praznik za dušu. Pa to je događaj, mislim, to je događaj, ljubav. I sad, ajde ti uzmi mu to. Ne. Zato mi nikad nije bilo žao koliko sam i dan danas, ali naročito u ta vremena, koliko sam pomagao svoj mesni fudbalski klub u mom selu. За да го гледате таткото среќа. Вашата супруга Гурдана, сите овие години е најголема поддршка на ова што го работите. Како таа се носела со вашата... И to nije prvi put, da kažem. Za čoveka koji se bavi ovim zanatom je vrlo bitno da ima baš tu vrstu podrške. Так. Ali samo da znaš, Gordana nije ono Penelopa koja hekla i čeka svog Odiseja. Ne, Gordana je opasnica, samosvesna jedna žena. Ko znaš šta hoće. Добро, ма некаде, велите, ако на прашањето кој најмногу може да ви изнервира, па нормално супругата највише може да ми изнервира. Има ли таа некоја ваша омилена песна? Или некоја песна за неј за која што сте посветили? Ona se užasno nervira kad joj neko kaže ovu pesmu mora da je Miroslav posvetio tebi. I nije tačno. Jer ja nikad nisam, evo za ovih 50 godina, ja nikad nisam poručio neki tekst ili neku pesmu. Zvao nekog i rekao napiši mi to i to. Tak. No. Ja sam samo reagovao na ponudu. Dođem kod tebe, ti mi pokažeš pesme, ja kažem sviđa mi se ovo. Ali nikad nisam poručivao. Само малку пред крај на разговорот, вашите внуци, дали се тие музикални и дали знаат дека имаат многу популарен дедо? Počeo od moje dece, pa sad i unuci, imam dva unuka. Niko nikad nije pokazao bilo kakvu spremnost da se bavi muzikom. Ja sam, kad su moja deca bili mali, još u osnovnoj školi, jednoga dan danas kući mi je onaj mali pijano. Hteo sam da ih pipnem. Možda će neko poželeti da se bavi time. Ne. Niko nikad nije pokazao želju za tim, a ja nisam od one vrste ljudi koji svoju ambiciju preslikava u decu, unuke, ne. Pusti ih, neka oni odlučuju. За крај, Белград, Чачак, Мрчаевци, каде ви е срцето, има ли шанси да се преселите во вашето место? Мрчаевци, злато. Така речemo, рековте тоа ми е во... Злато moje, nema to bez dileme, mislim. I meni je to potpuno prirodno i normalno. Сосема за крај, каков ќе биде скупскиот концерт? Pa ja mu se radujem. Ja mu se radujem zato što je i sama si to tokom moje emisije podvukla. Jedan deo života, baš fizički, je vezan. Mog života je vezan za Makedoniju i za Skopje. Ja volim ovu zemlju.
I zato Ja volim ovu zemlju i ove ljude i uvek se radujem. Da li je to Skoplje, Bitola, Štip, nema veze, Kavadarci. Radujem se dolasku u Makedoniju i svakom nastupu ovde u Makedoniji. Пред да ви испратам да си одите, верувам дека разбирате македонски, затоа што сте живееле во Скопје. Литература и редакција репортерот ви поклонуваат една Hvala, hvala. Може?